Pitao jednom tako jednoga vrli pitac neki: a kto je ta, šta je ta da prostiš, gdje li je ta, odakle je, kuda je ta Bosna, rekti? A zapitani odgovor njemu tad hitan dade: Bosna da prostiš, jedna zemlja imade, i posna, i bosa da prostiš, i hladna i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna. Evo, dragi naši, nalazimo se u Bosanskoj Dubici kod Latifa Murtića. Latife, koliko godina imate? 78. godište. 78. godište. Živite ovdje sami? Sam živim. U ovoj kući koja je baš neuslovna. Totalno. Neuslovna, imam zdravstveni problema, srčani invalid. Moje jedino je primanje socijalna pomoć od 236 marki, ako se vidi. Od toga živim, nemam sredstava, rekonstruju se, nemam podbu, otišao prije česma bila pukla zbog starosti. Sve sam ovdje imao poplav, skroz vodu sam imao po kući i buraz mi tu izbio da mi voda izađe iz kuće. Mjesecima smrdlo i sad nije, čuju se podove od vlage. Evo, moram vrata da je bila zatvorna, moram i zaključiti. Evo. Da. Evo, zima je, vatra nije naložena. Pa isto, evo, vidjela si jedno polet drva imam, to je to za sada. A oktobar, a gdje je maj? Da, tako da moraš da štediš i drva. Reci mi, lijekove trošiš? Trošim lijekove protiv aritmije, 3 put pijem tablete protiv aritmije, 2 put protiv tlaka, imam, nekad pijem one za izmokravanje, svaku noć popijem jedno za lakše spavanje od 3 mg i to je to. Da, dosta teško. Kako vam se može pomoći, na koji način? Ako mi neko može da mi pomogne da rekonstruišemo ovu stolariju i ove podove, to mi je osnovno. Iako imam i financijskih problema i treba 236 marki biti umjetnik pa to rastegnuti, ali nekako se preživi, ali stolariju i podove to stvarno ne ima šanse da saniram i pored sudoper. Da, imate vodu u kući? Ima. Imate vodu, jer vidim dosta flaša, da dosta toga ima. Pa dotjeram buraz sa izvorske vode. A imam vodu u kući, srećan. Da. Dakle, zaista izuzetno teška situacija, a mi ne bi mogli doći do svih ovih ljudi kojima je pomoć potrebna, da mi je našeg Jasmina Spahića. Jasmine, evo, došli smo ovdje da snimimo situaciju i da ujedno uputimo apel svima onima koji budu gledali da se pomogne ovom mladom čovjeku, povratniku. Evo, prije svega hvala vam što ste došli prije svega da se uvjerite na licu mjesta u kakvom stanju živi naš sugrađanin Latif Murtić, koji je teško obolio. Radi se o mladom čovjeku, ali evo, bolest ne bira ni godine, ni vrijeme, ni mjesto. Latif se trenutno nalazi u jednom veoma teškom financijskom stanju i, hajmo reći, u stanju potrebe. Mi shodno našim mogućnostima pomažemo našeg Latifa, ali ta naša mogućnost nije dovoljna
da bi mogli sve njegove probleme riješiti i iskoristio bi priliku da pozovem sve ljude dobre volje prije svega koji žele da svoj imetak troše na hajr dijela, da pomognu našem sugrađanu Latifu Murtiću svojim financijskim sredstvima, da mu obezbijedimo, da kažem, minimum uslova njegovog života ovdje u Bosanskoj Dubici, a radi se o čovjeku koji je sa roditeljima među prvim povratnicima vratio se u svoju rodnu grudu, u svoju Bosansku Dubicu, živio tu, radio do onog momenta dok ga nije zadesila ova sudbina. Nažalost, prije nekoliko godina roditelji su mu preselili, tako da je on ostao bukvalno sam. Pored Latifa on ima i dva brata, ali ta dva brata nisu u mogućnosti da mu pomognu i oni žive isto također u nekom, da kažem, posebnom stanju, isto u stanju potrebe, tako da Latif, nažalost, treba našu pomoć i brigu i još jednom evo iskoristit ću priliku da pozovem sve ljude dobre volje u svijetu da pomognu i da budu dio ovog apela kako bi evo Latif zimu dočekao prije svega u jednom toplom domu i da ako Bog da ima osnovne životne namirnice i ogrjev kako bi mogao da preživi zimu koja je evo u budućnosti na našim vratima. I iskoristit ću priliku još jednom da se zahvalim svim ljudima koji su do sad pomagali i koji će pomagati.